Kublai pi baro ngi pidang subhai pi shakatuk kubor mata ka janmi hashwa pengi pash ki kubor bebnya ngi pechwa ki mat pakongsan. Kam ka sarkar Meghalaya ba ka Bamsmai usvendhu adhikari Bamsma usvendhu adhikari ko menteri rangba beningkong keseng BJP ha West Bengal ha ka jingdon langjong menteri rangba du kari bat kinong yelam kan NDA. Rakhi ka Akashvani Shillong ka jingdap khandai post nem dak ba penlong ya ka jinge mare marathon basan kilometer ha ka balawan bani shim benta da shis pa ngut kibrio na keleng kanong ba Shillong. Mentagi ni pashwa shaki kubor na keleng ke jelan. Menteri Katna Transport ubak siang balang dhar hinin kesengi thoding lo ong baka phang jong ke jing penyar ya kelinti ya rel kampat kut Meghalaya. Habakren halor kamat kebeidai bak kelinti rel harilum Khasi bak jaintia. Ba dhar lo ong baka sarkar kani ebiteng bandon ka jing piliu jing mut bat kitu ki be don benta haka kam shwa ban shimi kanu karai. Ulo ong baka sarkar kanget baka jinglum lang ya kitu ki be don benta banwan ra ya baro lang kalong kabedon kam. But on omle lindat ya kinu kirai haka be dei bak kani kamat kabakta ke jela. Ba dhar la pentip ba la thar ka komiti jong baro ki sengsan hima menshim snam ban ya thir halor kani kamat. Ula kubur ba ka Meghalaya kelas lem ha kani ka phang kat ba ki wei pat kinong ba jong ki jela ka than chtai la mingi kila ya chakamat ban yo ya ka jing peniso lentirel hinrei wat la ka taru menteri ula banjur ba ka jing pidiang jong ki pat ba ya kani ka kam kalong ka ka ba ka sarkar ka bu akhmat hashwa ban ya chaprang ya ka kam ula ong ba dang don kam shushu ya ka jing pensu tho pat ba harilum Khasi ba jaintia ha ka be dei ba ka project shna lentirel. People is different from place to place, no? So that is the reason we have to make us awareness nicely, properly to all the local people, respected to their area. So that is the reason it takes time, because everything new things it takes time a little bit. Correct, we are losing, but what to do? Our priority is our people. We may lose the timing, but the government priority is to take everybody on board. That's why this government is never bulldoze. We always take everybody on board. Sembut menteri rangba ka jelau ba asyang balang dhar lakano ba ka seng Voice of the People Party ka penlong politik ya kamat ka beidai ba ka baha tungkam ni ka reservation policy hadien ba ka seng kamshim lalit banishim menta ka jingelang jong barok ki seng sanhima habakrench kinong tho kubor hinin kasi thoding ubat haru loong ba barok ki seng sanhima sima kilawan banishim menta ka jingelang latno setang kinong mikmat na ka seng VPP kumtaw labu jing kali ka jinglong shim kya jong kaseng ya kani kamat dak boong bala penlong ya ka jingelang khnang ba on yo ban shim yiki rai bias ngohon lang da boro hakabay day ba kani kamat ka basngo kya shushu badhar ulayada yo kertong MP ubadang kun ka election shiteng samoy national parliamentary constituency dak boong bau niu kertong udang long betmay ka kamsan hima bat la JDU hadien ka jingi peliu jing mot baginong tray kaseng kinong yalam kaseng NPP kila penpau ke jingsong scam ba kaseng kala ban le ba ha ka election sa kayeng dorbar thawan kabanlong house nem 8,000 pupra baulaong ba kaseng kan serai lang ya ikirtong na kabenta kani ka Rajya Sabha election. We are very, very fortunate to see that this party didn't attend this meeting, which has been extremely demanded by them to call our party meeting. Like you said, it seems like just playing politics. They are not serious with the issue. Whatever may be, at least CM has called all party meeting as requested by all the parties, especially from VPP, and we have done it. And all the party attend. It's only VP is not there. It shows that they are not serious. Simple as that. That whatever NPP decides is correct.
whatever the VP decides is correct. And the purpose of calling all the political parties to share the ideas and thought to come into unanimous decision. In 2018, we will be able to win solid majority. And why I say that, because lots of work has been happening on the ground as I speak. Menteri Katna Transport ubas niya balangdhar hinin kasi ulaong ba ka kam ban penyar ya ka ling sun jong ka Shillong Airport ladep bat ai bat ban shen ka kam kan sesdang no. Ubat dhar laong baya ka ni ka projek ladep ban bu dor ka jinglut ka balong prapo klur tingka. Baula pentip bakalinti thamai ka papeneso ya ka Belfont bat lang ka ding syadu sya New Shillong bat nang tu syadu sya Umroy Airport kadang yat mentah hapo ka jing penteri kam jong ka tenat PWD. Menteri ulaong ba umla ban pentiknai ka por ba kani ka projek kandep namarba ba simpat lala ban yo ya karai ka bakado. Wala kata ula kedau ba ka projek kala ban simpor hadu khat pra benai hadin peladep ban a ya ka work order. Badhar ulaong ru ba ka sarkar ka trading ban pelong ya ka kat lingsun ka baljek bakan tre kamno. Baula benrap baka jingjit ya ke jaka baka jinglet jurip lang bat kinong tray katnat Airport Authority of India kadang ya chakmat nakabenta kani ke project. I have told DC last month to check again, make another joint inspection with the Airport Authority of India to finalize the location, the additional land before we acquired finally. Because before we acquire the land, joint inspection has to happen between the state government official and the Airport Authority of India, so that we won't be acquired the wrong land. We have to check the direction, this and that. When they say, okay, there is no problem for us, we are ready to purchase at any point of time if the joint inspection final report is submitted to us. Kaseng Giant Students Union kalakentu ke Giant Hills Autonomous District Council ban sange no ban itu ki ba ajak pa dah kitu ki nong shong ki bom de ki Khasi. Pada kesithi bela pak show EM Joga Council uba alas ki rimbai kaseng kala persya ke jengken thup ki jat kum ki baite karbi bat kuki hakathup jong ki jat bela itu ka JSU ka ong ba ka jeng itu ye kum ki te ki jat kala panwan ra jeng ma ki jeng itu ye ki jat ben ri ki bishim jat nya ka kemi ki riti dostur tenrai jong ki penar ka JSU kala maham bagi kur ki bedai ki jantia let's say ki la ban kala rit pat no la da ye peteng ban pediang ye ki brio ki ba ai jat chokpa ka seng kala bu jeng kali ka council bakan kemi benia biang ya karai hapo lai te yo par ka JSU kala ong bakan ni ka jeng terwala le na ka benta ban ya ka ban penya ye ka riti ka dostur ba ka tenrai jeng ki trai muluk ka rilom jantia Tahdin wa yun yang ga JSEDC de pembanagi tu gikur go ar kan man gelis ko ar ye tu gikur iwa imtibit I hapo ka jante hels yang ibro ko wi bun sen lagi ni bruju pen kam gi dagi kentai biati chong kha yo ye kata interest ka status interest yang ST hapo jante hels yang I ten yang I jante student yang de bu ilite yaw ya ga JSEDC pendam ko cisendon ya gini gikur lada ja ga JSEDC pendam ko ini gikur ina yang ke jantia student union daw stormy ye kani ka district council we daw khang chabi le ye ka la ka mi ko u chimi ka senjam u pendam chisendon ye kani kur Menteri Katna Puli Puthi balak men rumbui ulaple ya ka yeng school badak te thamai Hajuai Polytechnic Institute ka singi rakhe ka Jubilee Rupa jong kani ka Jaka Puli Menteri Katna ka kwat ka khia ikong Amprin Lingdor ru ilabu yaw mau nong rim na ka benta benchnai kamadan futsal ka thamai bat kamadan basketball hajan jong ka hostel kishenrang yakini ki artli ki jingshna lamang bakin lut kumba r nyok lur tingka ki he no pniai kla pentip baki kam ki bedai baki jithap tender la dep lut balakmi lenti ba onla ban pendap ya ka kam ha kapor ka balabu Menteri wala pelai ru ya kamat jing rakhe jong ka dige Jubilee siar bat kumjo ya ka logo ban kintiu ka lama jong ka jing rakhe ha kani ka jing rakhe la sakhi ka program pin I riti ka jing roi Jubilee ba ka jing kren ki samla puli ba kinong penia jong kani ka Jaka Puli baro arngut kini ki menteri kila ai kublei ya kani ka Jaka Puli ka jing job jong ka bat ai ru ka jing kublei ki samla puli bat kinong hikai It is quite a journey, and a journey which really contribute
to the society. And we have seen today, when we arrive here, when we see the creativity of the student, when we see the work ethic, the joyful environment of this institute, it really made me that yes, this is the institute and the institute should be like this. Ki nong ya sa na East Giant Hills kila persya ke jing terwati motion jong ka company Shri Cement Limited ba ke jing temu penlong ke jing petsopat ba alor ke ni ke project. Aba jing krench ke nong thok kubor Hashalong Press Club unong ya sa uba dawan mon pachang ulo ong ba ya ke jing persya la pash ke Pollution Control Board bat ki wei pat kitnat sarkar. Kekenhun kala ong ba ke ni ke jing terwati motion ke bu jing mai ka wa liten ki jakarep ki badon marjan ki telong hakathan. Uba paciang ula keno ba ki kot kislah gani ke projek ke peni ba ke jakati mausun kai tengkho bat ke saudong jong kawak liten. Ula maham ba ki jing pen pthei bat ki kamti mausun kala ban penjabo ki wa bat penjot pen pra ki jakarep ha ke jaka. Kino ya sat an kila keno ru ba ke company kamla ban yat kum ki kendon ki blabu da ke SEIAA. Kila maham ba ke projek kala ban bu jeng ma ya kamar yang saudong saukun ki por ban wan ba ki jeng thau ki bedon hapo jongka. We have found that this proposed limestone mining project of MSC Cement, it poses a huge risk to the local population, to the environment, and to the biodiversity and ecology of the surrounding places. Because the GPS coordinates, as per this EIA provided by the company, the GPS coordinates directly intersects with the boundary of the river, and many parts of the river, including the nearby agricultural fields, they fall under the buffer zone of the mining projects. So, if this mining project is allowed to go, there is a apprehension and very high risk that the water will be contaminated and polluted. The Joint Action Committee jong ka sinjuk kitrai kali ha Giant Hills kala kentu ke sarkar Meghalaya ban wanra ke scheme special one-time settlement nagabenta ki kot kali ki blakut por. Hagadorkas balapha show simbut menteri rangwa ka jelau ba asnya balang dhar ka sinjuk la ong ba ka jing bamla ban siu ki khajna bat ki we ki jing siu kala penlong ki babon ba ki trok ban om trikam shu ki kot kisla ka JEC kala ong ba ka jing pisah kala kta ka yok kot jing nong khai ka sinjuk kala kerpat ia ke sarkar ban penbet iki kot kisla ka dor ka babet bat ka kila ong ru ba ka ni ka scheme kan yarap ban penmi pisah ke sarkar jela. La IT ke dorkas kum ke jing bot din ke jing terwa ke baki labu ausnem 8,000 arpusan. Ke JEC ke laban rap baki ni ke jing terwa bat ke jing wanra pen bhai ki kendon an bat pen klan ya ke jing trikam jong ka an transport ha ke jela. Kadi ke kubor ke bhai nam ta jungi ke bu kali bro. Nomor bana ki por si ki por. Don ki feel ki kisti don ki feel ki ni hapsi double. Yagi vai luksan tama benta lamba kani ke cingirap ke scheme ke one time settlement by minister badam brom jungi pat kani ke sarkar bamanta kani rap yangi sab ba kham tam bangin la ban petelun ki kam ki jam jungi dagela im yangi kot kali jungi. So we are expecting a very good news soon within 10-15 days kakum jing kular jungi minister badam brom jungi. Menta gini pash ki kubor na keleng ka than chete la mingi. Ki jing pen krek laya ceprang nak benta ke jing pen bam smai ke BJP ke besyak jit themai ke belalam kemat ya ke sarkar NDA hak sam hak khat arthrik ujemang. Ya ke ni ke jing lang pen bam smai on pen long hamadan veterinary hak kana para Guwahati batkan sedang hak por khatwe biji min step. Ke NDA ke lalak benjop suk hak assembly election 8,000 arpun ri wa asam. Kinong yalam barang ba ke BJP
Ki menteri rangba ni ki jela belam khmat dak sarkar NDA. Bagi nong mi khmat na ki industri beper ki lakmi lenti bani shimbenta kini ke jengelang. Lakmi lenti baka jengwan ye shimbenta ju ki patba kini ke jengelang kan kot sapalat shi lak ngut. Bat ki bor bahalor ki lapan krek ban penbiang ya ki lat pahara kerukom penyat kali bat kerukom syong ha ketika jaka. Lakmi lenti baka ni ke jeng bams pen bams mai kan long ka waina ka jengelang san pertai ka bahetam ha ka jela menta usnem. Menta ini pas ki kubor na ke lengkari. Usubendu adhikari meta kasngi ula bamsma ku menteri rangba beningkong jong keseng BJP ha West Bengal. Ulat kejela URN Ravi ulapen bamsma yu adhikari ringkat baki sangut ki weipat ki menteri sarkar. Kini ki menteri sarkar bertemai ki kentup yu Dilip Ghosh, ka Agni Metropol, u Ashok Kirtania, Ukshu Diram Tudu bat Unishik Pramanik. Padahal ni jing penbam smile lawan ben shimbenta do menteri rangba do keri Narendra Modi bat kinong elam berangba ke NDA. U adhikari ula job lang ha ke election berangshan ha Nandigram bat Bhabanipur Assembly Constituency. Ula penrem ya ke menteri rangba berem ke jela ke Mamata Banerjee ha Bhabanipur dak Khatsan Hajar Shispa Khatsan vote. Keseng BJP kala tahu ke sarkar ha West Bengal ke sin ke beningkong hadian belakot syah ke jengbun pat ha kenik assembly election. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। Menteri Rangba du keri Narendra Modi but Menteri Rangba bertemai ke jela West Bengal Usubendu adhikari kilakan mau burom ya Rabindranath Tagore lor ka lingkho sikha ke jongu. Kini kinong yelam kilakan mau ya Gurudev Rabindranath Tagore lor ka jingno sinyang ke jongu syaka thok katar. Syaka kol shor baka jingyete ya keri. Lakin mau burom ru ya ke jingyo ijnga jong Tagore ke jing perkhat pedran bat ki kam thok kot. Ya kini kesngi, la rakhi hakeleng kari haringkat ki program tinrai bat program ki besakin mau. Yau Tagore la nyau kum u wei ni kinong thok bakrau jong kari India ba unong yo kusnam Nobel Prize ba ningkong na doba Asia. Ye ki jing thok ai burom ya u lapen sapriang hakirin san social media. Ba dia keling kho si kha ke jong Rabindranath Tagore la rakhi manau snem hakeleng kari haringkat ke jing ai burom ke bakrau. Mentang ini pas ki kubor na keleng ke pertai. Donald Trump ula ong ba ke United States of America galak ban sedang biang ye ke project Freedom haga Strait of Hormuz. Haba ajeng kren ha White House Trump ula ong ba ke project ka kenthop ya ka jing pendon kam ki sipai ban senra ni ki jhat ki besakut ha ka than. Ula ong ba ke United States kalak mi lenti ya ka jing jubab na keri Iran ha ka beidai ba ke jing terwa halor ka jing yakren ha pedeng ke US bat ke Iran. Trump ula maham bo on shim saki we ki sinjam lada omla ban penbet ya ka ni ke jing long jingman. Ke United States kalak pentri kami ke project Freedom. Kam hashwa jong ka ni ke tayo hashwa ban pen sa nge no ya ka ha kisngi ki babot. Kat kum ke jing ong ke jong Trump kajing temu jong kini kajing pensak nge ban pej balada la ne em ban pentri kami kini kajing yakut hapadeng ke US but Iran.
Kiriwat benia ki ong ba ka jing pensange kini ke projek kalong hadin ke jing tuko jong ke jing trekam ha kapor badang ya kini ke mission. Mentang ini pas ki kubor ye lekai. Ka Akashvani Shillong but Akashvani North Eastern Service kelapan long ke jing mere marathon basan kilometer hakis ki thodiem but rakhe ke jing dap kendai post nem jong ka Akashvani. Palat chis pangut ki nang shimbenta na ki benta bo per jong ke jing im ki le shimbenta ke ni ke jing im mere. Ya ke ni ke marathon lapli do head of office ka Akashvani Shillong uba hamar linding do haringkat ki nong mare marathon bele shimbenta shabari kumuba bening star linkoi. Kani kecing mare kelas dang na All India Radio Shillong but kaya lingba ya ki benta beper jo kanong ba haswa ben penkut biang pat ha keju ke jaka. Haba jeng krench Didi Meghalaya uba ding do ulong ba ya kani ke marathon la penlong ban rakhe ke jing dap kendai post nem jo ke jing ya linti ka Akashvani but ban kentiu ke kot ke kia. Ha kani ke jing mare la sakhi ke jing wani shimbenta shit hem de ki samla ki opisar but ki riu pat ba. Lasambi ki takma bagi sirnot sheki nong job hakirta beper. Today's marathon actually Akashvani Shillong and NES we organize. It is for the commemoration of 90 years of service of Akashvani. So we are proud that our Akashvani has served to the nation for 90 years. We are doing our service. And our motto is to inform, to educate, and to entertain the people. Karibhoy District Cricket Association hakasngi palai kelapli ke Limpung 8th Ribhoy Cricket Challenge Trophy 2008 rio hapaham sning. Kidan baro khatn rio teli ki kenhun ke bishim benta mentausnem. Ya kini ke Limpung lapli do ba Eric Kevin Dakar haka jeng don ringkat jeng kinong peniat ka RBDCA bat kiwe ki riu paukmat. Haka jeng le kai pli ka Umlangpur Cricket Club kalapan rem ya ka lom umpi Cricket Club da shispa khat praran. Ka Umlangpur CC kalatiat shispa kenai pu aran kat ba ka lom umpi CC kala syak penhap no baro ki wicket tang nyau pusau ran. Haka jeng le kai ka baar ka Ribhoy United Cricket Club kalapan rem ya ka Umyam A Cricket Club da san pusau ran. Ya ka khusnam Play of the match la yora da Subham Thapa but Ugorov Nardling halor ka jing le kai bha ka jongki. Ka East Khasi Hills Inter-School Athletic Meet 2008 rio klasaki ka jingwani shimbenta jongki praspa prapun rio ngot kino ile kai ke ba mikmat nagi san politely ki school hakaleng ka district. Haka under 18 ka jingi shimbenta ka bopon tam kalong Laispa sanpu arngut, buat da laispa lai puengut haka under 16, but arspa lai ngut haka under 14. Ke school St. Anthony's High Secondary School, kadi ke school ke babuntam kinungi lekai, da sanpu ngut. Haka jing lekai jugi shinrang ke St. Anthony's High Secondary School, kala yora ya ke jing job ke under 14, but under 18. Ke school St. Edmunds High Secondary School kala long lakdo ha ka under 16 jong kishin rang but ha kaliang kikintay. Ke school St. Mary's High Secondary School kala la bantam ya baro da ka bajab ha baro la itli ki benta. Ke ni ke Limpung ke penpau ke jing kiu jong ke jing iet ya ke jing le ka ha ka school level ha Meghalaya. Ka Meghalaya Football Association ha kasngi sajain kala penlong ke jingjit nong ilekai ke football ha Chanmari Artificial Football Turf ha Tura. Ya kini ke jingjit la penlong ke jing trailang bakat Night Sports and Youth Affairs but ke District Football Association. Palat san pesan ngut ki thei ilekai football na keleng ke rilom garo kelai wan benishim benda kini ke jingjit nong ilekai. Kumbahan riu ngut kinong ilekai na North Garo Hills, Southwest Garo Hills, East Garo Hills, but West Garo Hills kila syakjit na kabenta kini ke Limpung ke Banwan. Kini kibla syakjit kin sa lech Shillong na kabenta ke jingjit bakat do baka jing ai jing hikai shwa jo ke National Games 2008 punyo.
Ke MFA kalau ong ba ka ni kesin jam ketemu ban itu ya kinong ilek kai ke bedon sap na keleng ke benta jong ke Meghalaya. Ya kini ke jingjit nong ilek kai on sa penlong ru ha ki be ke benta jong ke jela. We are very happy from the Meghalaya promotion from the Mowen committee that they are from the different districts. They have come today for the women's athletes for the football players. They come to the trial for the to select for selection. Yeah, we want to select the players for the preparation of the national game 2027, and that's why we come to the Garo Hill because in Garo Hill before they have the leagues. That's why they didn't participate in the Meghalaya Women's State League. That's why we come here and to select who are good playing in football. That's why we come to select the players here. Mentang ini pe ke jenglong juman ke sumbreng. Hatura ke jengkret kelong R4R degree Celsius but ke jengkret kelong laipu R degree Celsius ke jeng skam kau hau menta ke singi kelong saup kendai na ke jispa. Haba pai pat chalong ba shalong ke jengkret kelong khat riu degree Celsius ke jengkret kelong R4 degree Celsius ke jeng skam kau hau menta ke singi kelong san kendai na ke jispa. Kat ba haju wai pat ke jengkret kelong khat riu degree Celsius ke jengkret kelong R4 degree Celsius ke jeng skam kau hau menta ke singi kelong san kendai na ke jispa. Kasuin benang kandum lo aki bun ki jaka hatura shalom bajuai. Shoban po sa bukod jang tup kubon pe yang sesi ni kimat pakongsan. Kam ke sarkar Meghalaya ba ke jing penyar ya kilinti rela ke jela kampat kut tetikna bandon ke jing ya peliu jing mot ashwa ban shemi kinu ki rai ba penia so linti rel harilom khasi bajaintia. Ya ceprang ke jengpen kre ya ke jengpen bam smai ki kertong kinong mikmat ke sarkar NDA ha asam ha ke khat ar terik ujemang. Bam smai usventu adhikari ko menteri rangba beningkong ke seng BJP ha West Bengal ha ke jidon lang jung menteri rangba do keri Narendra Modi pa kinong elam ke NDA. Badrakik Akashvani Shillong ya ke jingdap kendai posnem da ke penlong ke jing mare marathon ba 1 kilometer ha ke balawan bene shimenta da shispa ngut kibriu le keneng ke no ba Shillong. Ti perlok tu la poisuk bukut jang thup kubor jing meta ke janmi hadu wendi shem yang bat phila shai kisngi kuble phi baro.